Koe nei a Atakura Haimona o te aroa me ngā puhi, ko hono mai ki tōna Māoritanga. Ahakoa I whānau mai ia ki te piripane, ka kuraina hoki ia ki ahitereiria tai mai ki tēnei wā. I think it was unreal. I didn't think being from Australia, I never thought I'd have this opportunity to come here and stand on my own whenua, perform on my own whenua. Ko te kauwiki noi ho Atakura, e kuraina ana ki Aotearoa, ki te kuratuarua o ngā tamatāne o Rotorua, ki raro I te kaupapa o hononga ki tō ahurea, me te mea hoki ka whai tūranga ia ki te kapahaka o Raukura. So what are some of the words that you can hear? O ki atu ki o tūpuna ki te rerenga. Basically means to return to your tūpuna. I come here because I didn't know much about my Te Aroa side. I know a lot about my Ngāpuhi side on my mum's side, but not my dad's side on Te Aroa. Moku ake, mai te timatanga I āhua whakamātana kuhu mai, kāre tino ki te iaia e puta ana ai roto I ngā krahe o tira ngā wāhanga haka. Ko Aimari e kōpū, te Pūkōrero Māori o Atakura, ko ia hoki te tihi kei te mārama ki te koingo o te tamaiti Māori ka whānau mai I ahitereiria, kia hono ai ki tōna ao Māori. Te tikanga, te kauwiki noiho tāna noho mai ki konei engari, nā te kite I tāna hiakai ki tāna ao haka I whakai tāna māma me te kaupapa, me te kura anō hoki kia noho mai ia ki te tū mō te whakataitai Super 8 me te whakataitai rohe. I would have lived in a box and paid triple, to give him that opportunity. There is a small cost involved, however, this is going to benefit him, his uri as well, so there's not even a comparison to that. Ko e makata, te māma o Atakura e noho ana ia ki Piripane, I reira I whānau mai a Atakura. Kua tai mai ia ki Aotearoa ki te mātakitaki I tāna tama e tū ana ki te atamira o te whakataitai kapahaka kura tuarua o te aroa ki roto I te kapahaka o Raukura. Absolutely scary, but also I think for me there was more of a higher purpose for it, that I had to see past my own selfishness. I guess recognise the importance of him connecting with his aroa side in particular. This program is targeted for Term 4 each year, so that it's a continuation. And by attending in Term 4, it allows students or taiohitu and rangatahi and whānau to prepare should they wish to continue on and come back to school the following year. Ko huia puke tapu o te Ātiawa, Ngāti Ruapani me tūhoi te kaiwhakahaere o te rōpū Ed Sector Consultancy. Nōna te kaupapa, hononga ki tō ahurea, ko tō rātou mahi, he hono I ngā rangatahi Māori kei ahitereiria, e heahea ana ki te rūmaki I tō rātou ao Māori, mā te mahi tahi, me ngā whānau ki te kimi huarahi ako ki Aotearoa nei. So that they can experience that being Māori kaupapa amongst other Māori of their own age, their peer groups, and what it's like to experience the curriculum in terms of being offered te reo Māori. It was kapahaka that drove me to come here. And all the other experiences that I had the opportunity to come and do, like te reo Māori, whakairo, just learning a lot. Being here I think has just really strengthened him to be able to bring back what he's learnt to help the others that are exactly like him as far as schooling goes in Brisbane. Mō tēnei kura, ara nā te mea e hihea ana ia kia hoki mai ki tōna iwi ki Wainganui a Ngāti Whakaue. Ara ko tā mātou he ngana ana ki te aki I tērā hunga, e hihea ana ki te whai tērā ara kia hoki mai ki te kāinga. Just been amazing meeting new people, new friends, teachers who have helped me along the way. He tīmatanga noiho tēnei haere Atakura ki te noho ki tōna ao Māori, ahakoa I pakeke mai ia ki ahitereiria. Ka mutu tana tū, ka mihia e ia ki tōna whānau, ka tautoko I aia ki te whakaau I tana noho ki ona whenua. Maioha Panapa, mā Aukaha.